Primjer vredan pažnje i svake pohvale dale su kraljevske Krune, čiji su igrači protiv Kelta igrali u mislima sa petogodišnjim Dimitrijem. Na dobar odjek naišla je ova akcija među našim sugrađanima, pa se slične mogu uskoro očekivati i od drugih, ne samo sportskih organizacija. Nismo znali šta očekujemo, ali smo u samom startu unutar klubu odlučili da ćemo svi da damo sve od sebe, znači u posljednjih 7 dana pre utakmice i za vreme utakmice. Svi članovi kluba su se aktivirali, znači od uprave, trenera, igrača, prijatelja kluba, također su se priključili i još neki drugi sportski kolektivi, druge institucije i mogu sa ponosom da kažem da smo uspjeli da skupimo sumu. Prvo smo imali cifru jednu od 1300 evra, međutim kad smo ubacili i karte koje su prodate na sam dan utakmice, znači pred meč, uspjeli smo da skupimo sumu od 158.000 dinara kao pomoć malom Dimitriju. Možete biti ponosni što ste vi sve to pokrenuli, kao što reče, mogu se očekivati i slične akcije i za malog Dimitrija i za ostale naše sugrađane kojima je pomoć potrebna. Pa da, mi u principu pred svaku utakmicu, odnosno na svakih 3 nedelje, sednemo i razmislimo šta je to što bi trebali da uradimo dalje, kao pomoć pojedincu u Kraljevu, u lokalnoj zajednici. Jednostavno, hoćemo i sport da vratimo onim pravim vrednostima, znači sport kao viteštvo, pa kao i humanost, znači pomoć drugima, poštovanje i protivnika i uopšte želimo da vratimo te prave vrednosti sporta, sve to koliko sam i ja i koliko su drugi primetili, to se polako gubi kod nas, dosta je profesionalizma, dosta je novca, dosta je spletkarenja, nameštanja, ljudi su polako počeli da gube veru u one, da kažem, primarne sportove u Srbiji, tako da jednostavno hoćemo da pomognemo u lokalnoj zajednici, da pomognemo svakom pojedincu koliko je kod nas u mogućnosti. Kad se hoće, sve se može. Tako je prilično uspešno urađena ova humanitarna akcija. S obzirom da je za operaciju u Diseldorfu Dimitrija Miloševića, koji boluje od cerebralne paralize, potrebno oko 9.000 evra, očekuje se da će primjer kraljevskih Kruna slediti i svi oni koji su u mogućnosti da pomognu našem malom sugrađaninu.